Kata-kata bos, kata-kata bos. Kata-kata apa pula jalan rese. Iya gedang ini dia remah deh ya. Hari gedeng tumpukan dia. Iya. Ki ngojak gedeng larang. Hari dengan meriah. Oh iya. Pasar pisang Gelagah Lumajang. Larang lah bos. Oh larang kan bos. Orang syuting dia. Posisi tetap jalur yang sama. Pasar pisang Gelagah Lumajang. Pagi-pagi ini nondek gini bos. Setiap hari nondek pasar. Lu pasangi pasar Amber. Hari Senin Amber. Tuh Amber. Amber bos pisangi. Lenor. Kata-kata lu Lenor. Kata-kata Ria. Kemari ya. Ria. Kata-kata. Oh iya, kata-kata lu Lenor. Dua second. Wiki. Menang. Jaja, dua saya kesapa. Dua second. Dua second. Jadi bagi ya. Bagi. Buka kimintan berapa? Dua second. Larang gelo kaki dia. Hari ini tak bisa rokok. Pada mundur. Cocok. Rokok ngari ya re. Aduh cocok dia. Kita paham. Nenek buang bener apa nih cocok nih. Sepenting balas. Ada sehat. Oke. Oke. Ini makin buat kita benyam dia. Iya. Jangan beli benyam dia. Dari mah? Ada. Bagilah. Pesen kali. Pesen gini kok. Ada apa? Ada apa jualan nak? Bos. Haji ya. Mau dua sekat jadi telur sekat. Oh, ria dengan rinya nih. Oh, kalakal. 6 nyaman lah. Yang gedeng aja nggak jadi ya. Bungkul burung. Oh, iya. Macet bos sampai gak bisa jalan. Macet lu. Full. Amber. Macet sampai bos lu macet. Lu macet bos. Gak jalan. Kebanyakan pisang bos, gak jalan. Oh, gak jalan bos, mata jalan bos. Wah, roh. Amber. Timur full. Ke barat juga full. Tuh, full sampai ke barat sana. Roco Ambon. Syukuran roco nih bos. Perlegi bos. Sip jos super. Nah, harga.